تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل وميكال فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Saya akan membacakan juz 2 surah Al-Baqarah ayat 203 sampai 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alayhi. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika wan-nas wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa labisal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Saya akan membacakan juz 3 surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Saya akan membacakan juz 4 surah Al-Imran ayat 421 sampai 425. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Saya akan membacakan juz 29 surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halakin mahin. Hammazin masya'in binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullin ba'da dhalika dhanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Saya akan membacakan juz 30 surah At-Takasur ayat 15 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق